Drugoplasirana učesnica Elite 8 Anđela Đuričić podelila je sa svojim pratiocima emotivne trenutke sa porodičnog slavlja koje je privuklo veliku pažnju na društvenim mrežama. Njena sestričina Nikolija imala je posebno važan dan jer je obeležila krštenje i proslavila svoj prvi rođendan. Anđela se potrudila da sve izgleda kao iz bajke i da mališanka dobije nezaboravnu proslavu. Na fotografijama koje su osvanule na Instagramu vidi se preslatka slavljenica u roze haljinici i sa krunom na glavi. Pored nje su baloni u obliku srca i lik Minnie Mouse, a ceo prostor uređen je u nežnim roze tonovima. Poseban trenutak izazvao je oduševljenje kada je mala Nikolija dobila svoj poklon, električni automobil na kome je ponosno pozirala. Pratioci su bili oduševljeni prizorom i nisu štedeli reči hvale. Komentari podrške i čestitke nizali su se jedan za drugim. Ljudi su pisali kako su Anđela i Nikolija prave kraljice i da je količina slatkoće na ovim slikama nemerljiva. Ovaj porodični događaj pokazao je nežnu i emotivnu stranu Anđele Đuričić, koju gledaoci možda nisu imali priliku da vide tokom boravka u Eliti. Jasno je da joj porodica znači sve i da na ovakvim trenucima gradi najlepše uspomene.